En lille advarsel, før vi går i gang for alvor. Broerne herinde er meget lave, så der vælger vi at skruer og hænder og smartphones i this hands, smartphones in the eye of the birds of klima. Det kunne være deres herovre på Københavnerne, at lige præcis på det her sted, at kanalen er højst, og med universitetet har de laveste broer. Vi kan jo så filosofere over. We have the standardized workplaces in the 1670s and 1680s inside of the North Street. Hvis vi ser, så bliver der bygget i vildt høj grad her. Der er både boliger til ejerboliger og rene boliger, og jeg også. The sea here in front of us is the paper island where you have the street food markets. Nowadays you see a lot of building here, building progress here, social living, urban living, and business living, business building as well. The street food market is supposed to be now moved to the west island, west coast, and you find it also on the right side of the canal. Vi har en opera, og i 2005 konstrueret af sponsoreret Mærsk og Skorpenhøren. Det har to scener. Store scener er plads til at the right side, you see our opera house was constructed in 2005 by the British architect William Larsen. Also sponsored by Mærsk, who actually not only paid most part of the building, but also paid the ground was built on this. I sidste uge, for et par uger siden, kunne jeg så have ude på taget af opera. Det var en udspringskonference. I kan række ud, når det er 27 meter ned. Skal modvægten gøre, når vi kommer ud der med det andet. 2 weeks ago, there's a tower swing competition going on for the roof of the opera. So that's this. Bygget uden søm og skruer. De er simpelthen bundet sammen alle sammen. Men hvis I lige kigger på kranen og sammenligner det med den fuldrækker, der ligger overfor, så forestiller de masser, der skal sættes på plads med kranen til på skibet. Fordi der har i stedet lodret taget bogstaver på det. Men ellers mere borgerlige dag er Peder Skrab. Det er et museum. Men jeg ved ikke om den ældre generation, om navnet Peder Skrab siger det noget. Der er det ikke rigtig nogen, der ligger. Okay, men i hvert fald så, da den kolde krig var, og så